Tata ki te haurua o ngā kaiako Māori kei te momi tūpeka. Koera te whakatau a te rangahau nā te whare wānanga o tākou I whakahaere. Nā tērā te tauranga kua pupu ake hea wangawanga e pānaki e rā iho pū manawa o te ao Māori. Koinei nā ranatira mō a pōpō, enari kei te pēhea tā rātau ako I te kōhana. Taka mua I roto katoa nā kōhanga reo kei te akohia, kei te tohu atu nā tamariki, I nā kinoi o roto I tērā te momi hikareti. Hei tāna rana haua tēnei kaiako I te whare wānana o tākau, he tata ki te haurua o nā kaiako I te kōhana reo he momi paipa. Ko tāna e hara rātau I te iho pū manawa mona ko hunahuna. People in those sort of positions of authority are potential role models for children and for young people and other people in society. So I think it would just be preferable if you could get smoking rates down as low as possible in those groups. Mai a Harata Williams e akoana I te kōhana reo, ko ia hoki te kaiako matua I te marae o te tirahau, he wāhi auahi kore, ka hore rawa ia mo te whakaae ki tēnei take. E kārano au keu I ki te noa I te tahi tamaiti, kua pākia e tērā mate I te kaihikareti. Nō reira, hea te mātakutaku. Ko ia tērā I mua e momi hikareti ana, enari kua mutu I aia nei. Ko tāna kāre e tāia te aha, ka ki te tonu I te tirohana kanohi, kia puta rātau I te kōhana. Nā mea te kua tēnei kōhana reo, koe tai o mātau he kaihikareti. Nari he whakawāte atu kāri te ki te nā tamariki. Tuia ki tērā e ai ki nā tataurana o Ash Aotearoa, kua heke nā tataurana o te huna taiohi momi paipa mā te toru te kau ōrau neke atu mai te kau tau I mua. I wai atu mātau ki te tari matua o te kōhana reo, kia kōrero mai kia mātau e pāna ki tēnei take, enari auware ake. Ko tahinoa tā tēnei kaiako. Me atu, kia whakatāpuhia nā wheketere ana kua mutu te amua, kua mutu te haere, te kimi haere, I te etahi he, mo te kaihikareti. Ko tā Harata Williams me kaha te tiaki I te whakatipurana e haere a kenei. Rāpar tāwhai te karere. Hoi anora e ngā kau nui ana a Sky Kimura ki ngā mahi auahi kore. He kaimahi ia kei te kāhui ma te pukupuku o Aotearoa. Hei tāna tērā te waru tekau ōrau o ngā Māori e hiahia ana ki te whakamutu I te momi tūpeka. Engari e tutuki ai tērā hiahia me whakarereke I te ia o ngā whakaaro. Nō reira Sky Kimura, tēnā rā koe. Tēnā koe, Scotty. Te whakaaro kia rāhuitia te momi tūpeka I tēnei whenua, hea te take e whakai atu nei koe ki tērā momo rāhui? Kia hau he mea hohunu tēnei, he mea nui tēnei mā te kāhui, mā te puku. Nā te mea he mea kei wangi o tātou, o kei mui a tātou te tehi rautaki tino nui ki te whakakurengia momi paipa ki roto Aotearoa. Hui anō ko ki te mātau I aua kōrero I roto I te New Zealand Herald rā I pāna ki te mahi ki roto I Tāmaki Makaurau. Kei reira tā mātau kaimahi ki te hanga I ngā rautaki, ki te tiaki ngā tamariki e pāna ki tēnei awatanga rara ko te momi paipa. He hoto whakautu ki te hunga e whakahea ana I tā koutou kōkiri I te rāhui nei? E hara mātau I ngā Nazis pia, I ngā tangata kino, kei konei mātau hei āwhina, hei hanga te tehi rautaki, ki te āwhina atu kia rātau rā, I tino hiahia ki te mutu. Ara ki te whakatū te tehi rautaki, ki mue ngā tamariki mokopuna. Kia hau kei konei mātau te rōpū te kāhui matu pukupuku. Ki te tautoko I te kaipapa, hui anō aha kua ngā piki me ngā heke. Kia ora rawa atu koe Sky, pai tonu te kōrero ki a koe I tēnei ahiahi, ko te tūmanako ia kia kōrero no tāua mo tēnei kaupapa hei roto I te roanga o te tau e tū mai nei. Engari, tēnā rā koe. Kia ora.